Orukiiko oru rutandikire n'okushwijima omu mwaka 2024 aho aba Beyond Basketball bakwataniise n'enkunzi z'omuzaano ogu batongwizeho liiga omu kyanga eki kubaasa kuhwera omu kutunguura entaranta kandi aba bongiire omu rukiiko nirwo rumwe batebekanisiza season ensya y'omwaka 2025. Omu bindi ebigambirweho harimu omutindo mubi gw'aba refari n'ebikozesebwa ebitarikwemariirira ekigyemeseriize orukiiko orw'okuhinguza embaririra ya miliyoni 20 okuhezaho ebizibu ebi. Embaririra ei twakora yerya ebintu ebiteekateeka kukora nk'okushashura ba refu za media ba administrators ebintu nk'ebyo. Budget yoona yanezo miliyoni nka 50 kandi nibiza kutuhwera kurenga twakora gye emirimo yitu liigi yagenda omu maisho. Aba batoriine n'akakiiko akarayebembere liigi season egi akakorirwe Henry Bahirwe, Jotham Seba, Brian Karinda, Alex Byamukama, Florence Namayanja hamwe na Sam Asimwe. Ntumanya ngu ogu mwaka niza kubera very competitive, haza kuba harimu abantu basya bingi kandi tumanya ngu nitwe tiimu yite ready turiyo ntutraininga twine abazaani basya. Ndowooza yange budget ekyali wansi naye engeri tiimu ezisinga zikola bukuzi ne liigi etandika butandisi budget ejja tukolera kasika tunagikwata obulungi. Ebintu byonna bye tuteesezzaako okuba nti biteekebwa mu nkola abantu abalondeddwa nti bakulembera eno liigi nti batwala maaso emirimu egirina okukolebwa nabo balina experience, batuwadde experience okuva ku kye baali bakoze wabula ne kino kye bagenda okukola kye bagenda okukola. Season ensya ey'empaka za Western Basketball League ehamibwe kutandika ebiro 29 by'okwezi kwa Kashatu kandi tiimu ezirikurenga omuri 14 nizo ziragyetabemu. Ndi Edwin Ram ahabwa TV West agacencwire.